E whaatalo whātu talafoa la Radio Samoa le nei fo I tai au, wisi mea le whaafunga o talo le asolulu. Talo to mua o le tai au, ua maliu le pepelo na tolu, ona o le tale vivini po le whooping cough. Reportia tusa ma le sefulu tasi cases whaamaonia, I le tale vivini I le nei tausanga. Ma o whana witi umai to atolu wa mali liu o le nei tausanga e lalo umo le tasi tausanga le mātutua. E peona ta ua le News Hub o le pepe mua mua ma le lona lua, e le vao le lima I le fitu vai yaso le mātutua ma o pepe maori uma. Mai le soifua maloloina, e le isa fesa o ta ingo le pepe lona tolu wa ta ua mai le vai yaso nei, ma le isi to alua le ana reportia mai le aso iwa o mati. O le tui o le tale vivini, o lo o fofua mai mo pepe fa ape I lātou umai lalo mai o le sfulu valu tausanga, tina maitanga, fa apea tangata mātutua I le vao le fāsfulu lima, ma le ono sfulu lima tausanga. O le ta ua mai ai o le pepe lona tolu o mau le soifua ono o le tale vivini, ua toe vala au mai ai ma le soifua maloloina I tina maitanga uma, o pepe wono vai yaso le mātutua, fa apea o lātou mātua I a whaia tui pui mai ai, mai le tale vivini. Tolu salau miliona le fale tele le malolo o fauna I sifo au kilani wha moe, e teu maluai le tele o ana wha maumaunga. E le ipisa tele mai ele malo ele nei polo ke te tele, le olo ngā lulu ele tusa ma le selau 5 ka muta, ma ua savali le tolu tausanga o whau I whenua pai. O lo tu wai ta tono le nofuanga au tu o lo yele militeli whenua pai, ma o lo wha moe, e ta tala ele lua afe lua 15. O le data center le nei ale malo e na o le paule o le fale o lo pule e le malo, mai le tele o data centers o lo o iai nei to tono New Zealand. O le wha moe nga au tu o le nei fale tele, ia mawhaiona te umalu ai wha maunga e maualunga puipuinga e mo o miai. Le lava whaia onga ma o le mafu anga leo le vave toe fo I o whanau wa onga I le fale. Latalata I le lua se lau whanau wa onga le onga maualunga papakurai au kilani. Na vave tu ua I le asonga fua ona e na o le sefulu whaia onga. Mafua le ni se whaia onga lea o onga. O field trips, wha apei ma le solo te te whaia onga o lo whaia pia nei. Lea o lo o iai tu unga I le ma whaiai. Whai mai le pulea onga ya Simon Cracky tala le staff. O lea sana o le toa se fulu whaia onga. Ma ana wha apea fo I le ai le te whaia onga. Ua whai mai ai lato te lewa aia nisi wasenga. E lava whaia onga I wha aua wina onga whanau. E o lava fo I le pulea onga o lea sa iaila na wasenga wa ai lea songa fua. E reporti o le wasenga se fulu lea na leo o uma wasenga o lea wauli o no le uti o whaia onga. O whai mai ai ma lea onga maualunga papakura o lo o tau ma whaia sa ili mai nisi whaia onga fo. A toa ai ma le whaatalitali I nisi whaia onga o lo au mai whafo. E le o yeise fuafuanga le malo e muli ya au se talia ma le whaasao telefoni fi aveai mai whanau wa onga. O New South Wales le stete lata mai o au se talia o wha maluina tu la fono o lo whaasai telefoni fi aveai. Ma o ke topo le tausanga nei, o le alo I ai le sa ya onga umai au whea onga le malo, wha apea onga tuto tasi. O le sale nei na amata ya onga tūlanga lua, ma o le ua o atu ya onga mawalulunga. Ai tu umai ya New Zealand, e iai nisi o onga ua whaia lava ya la tōpū lenga le whaasao telefoni fi aveai ma whanau wa onga, a o iai tutonu wa onga. Pei tae ma le minista wa onga, Jan Tinity, ua ia wha manino e le ai sono manatu e whaia se Samoa onga uma I tutonu New Zealand. O Tinity o se tasi sa whaia onga mua ma a o le ai mai ai, na ia tautino o le telefoni fi aveai o se mea whai ngālue ngā o ngā, ma e tu atu pele whai talia I lea onga lava ia e whai ai lana whaai unga I le whaatanga po o le whaasa. A tala muli o le tae au, e tu sa malaiva tasi 5 miliona I tutono le aso e tasi, le e tutongi mai e kamupani ini siwa I a inga na a fia I lolonga wha apea le a whao Gabriel. Mai le Insurance Council a New Zealand, e se fulu wha afe se lau luas fulu whata alo sanga, mai leo wha I e iwas fulu wono afe, 5 se lau valus fulu wono wa mai a ilo. Ma e tu sa lea, na ole se fulu 5%. O ini siwa fo I o lolonga ma le a whao le neitau sanga, ua sili atu ma le fāsfulu 5 afe ta alo sanga, tu sale ma le lua tesi lua fitu piliona na tutongi mai, mo le mafui e kai koda. O le telo ta alo sanga le whao Gabriel e sau mai Hawke's Bay, le e tolus fulu lua tesi iwa pasene, wa umona toe tutongi natu. Ua sawai fo ima wha maoninga, e le o talo sanga umana wha au watu mo ini siwa e whai ngōwhie, ma e iei lava fo I se vai ngō nei talo sanga e maululunga o whai o lo o ilo pea. O tala nao le nei tai au, manuia le aso.